mkutano wa baraza la mawaziri lionana mwongozo wa rais wa daula nukta nda 44 ndizo kubawaniza kwa rais wa leo ndani rais wa daula pereshea ya waziri ushughuli ho Noulanga oliho ya Komoro na hususan shisi wa Shamali shihansiwa mengoni mwezi siwa za lazimu zihifadhiwa hapo ikao ngazihifadhiwa ndo Ulanga ka upande wa Msiru au upande wa bahari na lo baharini nane miri lo hamwe Misiru miambo au kama li klase wa hamwa ya biosfere na rais wa daula atahal swala linu wandu walishaishi nono waelewe faida ya zanongo zinu wakaya hamade hili shonsi pia zijuao miongoni mwa ze falki na za dhamiri kolonizo ukaya bashoka kwelinga wawade ufanya ensi hatu ikae irumie matembezi ya turismu ukamshinzi wa urihusu rendehule na lepsoni jabawi za zisiwa za rumia enzi ya hiyo kusu alalabili la hadisi wao mliju wao lihusu baadhi ya mabadilisho ya heko penal shati mahadisi ya lisa leo rahaka jahisa ukaera isa kazamba kadumbilinda yoka lazima heko penali inu ibadilishiwa polihu baadhi za zitendo zijiro za kifujari zijiro mwensi ya hatu shawa jao haulinganisha heko penali hiyo na baadhi za nongo za kiulimengu ikao kastinizo harma ye corpus ya heko penali hatu lazima zijie sha mahadisi majadiliano ya lisa leo ngajoendelee kartingu la voto mondial na heko penali hiyo ngajoka omusoha ndo kanga lazima yende à l'assemblée yende ya voteo swala la raru hadisi husu ya rentrée scolaire ikao lazima ikae omusoha mwezi hunu za taratibu pia ngazangali wao shamara sasa nande swala kaljaisa pia ukaanza rentrée scolaire inu ikae mufid ikiri istehi heli ulimwenguni leo shawa jao ibadili tikenda zila za kawaida au kayari uonoze mbadembali na baada ziliyo zihunda shawiri leka husu ze klasi leka husu ya mafundi suala la saa tena la husu makafa ya reme ya bangi ya hoa Komoro husu ya kenet namna ya lazimu wandu wa aborde inu usaidia wandu waramane le kafa hilo na inu mahadisi kawa yafanyisha ya pamegane bank mondial na ufungula mapesa la kawa lazima usaidie lesu alalino halafu na mahadisi yende yao ilo wandu waone namna ya haki ijujiri harmone su alalino waliho lo wandu kao lo remwa na siklonini hamisho hadisi masuala ya husu turismu shayonga jo developer sonimu mara zina mna suala maili nao harmone les réseaux sociaux Maître Mahmoudou Bolero amedukari hila watuhumlao na zitendo za kudeta suala lile serikali ngamlangono jihan makalimati wana na hawa sanzarangu kubaliana nondo kaya serikali ya Komoro ketina umanu tsuka uyonti naona serikali ya Turki ngase harma mwelewano mmono ngona biro bana ikaimenye hangwa irangezao na rendao mbio wakabala wakawareleshia mkataba wa sanganya namna lazimuri shiliane nao harma umva wahe biashara donku garendao mbio hususwane wizara hangu garendao mbio mkataba wale utenziani reusinyi na usisi katina umani nao hata choko yote gasina umani da sina katari shanga garendao mbio waja umani woka za kifu garendao mbio umani woka za kifu umani watu na katari aunge ezaho wanzia hizo habari za wahusuo wananyasi lo kinyume na hurujwao kama wanafikirambi zenda mnoko orizi wono zenye shahidi riziono sababu shababu wajimurao prison malheureusement zotizo rajo basha wajimurao kao mafanyao ya siasa ya ukinyume na ya opposition ikawaida sisi serikali ya Komoro katujua zilazila na hobe ngazana na ho mara swala lile sikatujua mara zala
ikawa roha wala wavumbula we roha si ujwe hoenda na hena mala wahenda na mala wanjia kabla paro parani raja ramabia ni nogo yabongele swala hilo lazima muziso wanzia tatindasi kaja husu serikali komora hata kaja zama ngamonao zaba ya namna ila kaja tsaha serikali ya Turki hadi sina husu swala hilo au usema swala hokaze jaha udiro ya namna ila tena besho kanga sina umali dasine Qatar shaholiho ngasarma mikonsi midzima ani hamade digarabu habane Nations Unies au le kongomanyo la Islam uyonga sibazima sikukazi bazima dasina bashoka sina mna umali romba Mungu ulawe haraka tojo tsaha kongomanyo dzima ndo ajue esibadini no tsaha oba shaka tsaha oka o hatuju katsone sababu ya hizo tizo ya hizo daula hizo ya unjia harma mipango amada hiyo abonge katujua kanga wandu akanza hunde wafanye mbeza publicite wa mtujua mwanzo hamba hypothèse ndo kanza kufanya mbeza publicite wabari wakazi wakaanza wafanya kideta tujue kandizo chao upande hatu kiserikali sina problem zenamna weroha haina mzima ndasi roha ngena passport ngajua hiyo enda kanga waenda mahara wanzo wanaenda baadhi za balozi si uzijua kanga sina balozi katina mabalozi katina makonsul donc upande katina harata kamjabo enquête ya ramazana ngoyezo jabo enquête hanungu kao katujua la ndanga ndo ndo bino ngarjwao ramba ndo kangeze ndo kahe namna hiyo mtione daula sa daula ngiona zemanya ndo za hunu ndani na nabonze ya ujuano wa mada hizo na soti penga joka zilanongwe kao ngizo dingoni matu. Alors la semaine dernière, mon confrère Obeid, vous avez posé la question par rapport à la position du gouvernement suite à la publication des caricatures du prophète. Et vous aviez réagi en disant que vous n'avez aucun commentaire à faire à ce sujet. Ça a suscité un tollé dans l'opinion publique. Est-ce que cette fois-ci, vous réitérez votre position et que vous dites que vous n'avez de commentaire? Le gouvernement a publié des communiqués pour condamner des actes criminels. Ça a été condamné d'une manière claire et nette. Ça, c'est aucune ambiguïté. Il est bien évident que ça n'empêche pas de dire qu'il ne faut pas faire des amalgames de tout. Et comme dirait tout bon démocrate, comme dirait tout bon démocrate, nous devrons tous respect aux croyances des uns et des autres. Voilà ce qu'on a à dire. Bwana waziri, masuala mtiti na kanzani mvuleze yao. Uvumbavi nuoza Kenneth shabala tampaka daba hainu mapesa mwarenge mafonctionnaire wandu wali ndio namna serikali mdoka daula hata leo harudi hazama ndio abshara isengu zangusha hata japarona mapesa zingizangusha ngadufanye bila ya Kenneth namna mapesa harumishia sharaka haja sharaka jarumishia raha na wewe harumishia tunamaliza kufanya bila ndio na waja wewe bila ya mapesa ya covid ngadufanya sihaleban kabla msomo. Miskana suala kujadiliwa vanu sha amzamo ngabo eze idara islamu hiyo uvirilizwa dile tutelle yahu ngabo wenjo tufanya appel d'offre ya mwiso naijua appel ndini marshaniki wa bazazi armwa entrepôt avoir wa nipa programme alimentaire mondial ya wa onicor ija yambishi hokaya hende hatia rangi onicor ndo Donika onika bazazi imarche hiyo batarangi na toli ngena mba ikombe ende ha facturer ha 60 millions siko mono kayo normali ukaya ni sawa fanyo mbarongo mweze marche za hema de direction journaliste amjona na tunde parce que alhamdulillah wa mshukuru yote atakonja de dina mjoni kale dina la bazazi na makala muyamba mahali za kala muziki nkali ngama dizondo hamba ambu komia yukanga mjozi tunda nene kazi jirihena mna wahamba ngamjozi juu. D'accord, marhaba kwa. Na swala mtiti bwana waziri mtiti wala donge timizio no 100 jours ranze rais mzamana jenda prison le swala deno serikali ama mtu siwa na wala kamrini kamia dokaze process nunga zunja nziani namna tujo hisa process shao ndio 100 jours kamtsona kwa namna tujo hisa process kama namna ndio kena uhakikifu ukale swala lile ngajua hisa process public kenoka mahamitsano mahamiraru mahafukare galjo hisa process kaze procedure pia hisa galjo tikati mwateroje bwana waziri Mohajana akamba ama muda mshashi ngejofanyisha he process tukafikirisha zenongo mimi ti hakim mimi ti ni juge d'instruction ni procureur
ni tribunal sina fonction nzima hapo wao ndo waliona za procedure za hao ngamjua eba bahati ya rais tu anti fulani tu vumbu batushida ba dokaka ngebonze shangamonao kaza henga sina mahaya wazaba nora kaja procès que tena hano kajazia uka instruction ketwendelea sharia rais amekatishiliwa ça fait na hizo kweli zote sawa ça fait 10 mois kajaishiliwa na juge matafiti ça fait 10 mois kajaishiliwa na juge matafiti bon abonga mdena maamuzi c'est le juge matafiti kajurongo wa juge matafiti yo juge d'instruction on karongo on a maamuzi c'est procureur de la république au Bahanu est-ce que procès à Sambing répondait au agenda politique ya Daouda non ngai répondait au agenda judiciaire seulement waziri ana swala kan tuweke serikali mfusho na swala lino sha harma msafara rais wa dawla ya Lambeni komisari mzamani wa hili bankanga la Hassan Hamadi Sakahimidi na director wa MEC waparo wasikona udu harma mahakama ili huenda waswali holiho watuhumla kaya wadu watende yale kungumanyo la rewo hiyo swala lino serikali kama wewe tunaenda wewe kwa mahakama ina maudu dewa wana mshilia rangu Monsieur le ministre, assemblée boua unu mwezi usawi sanga ndo wanji armo aveli hatava he budget keja validé en conseil est-ce que nous le budget c'est validé le budget c'est validé wa ikaula zimwende ya interministeriel yende nende lishiliana yangalia za article pia mahala lazima urekebishwe urekebishwa yo ise validewa waya dunga waba kaza souvenirs zangu ngizo njema mbese wala en recette bati 54 milliards mbese wala afkiri chawa mdemande nono mwedeba nsinio banu njakaulida kam so mahana mjoswali so alabanu bese harma et programme d'investissement public et bala kartarma 109 milliards et quelques ces projets zilio abaha zilo tout à fait identifié zilona financement zilo signé chez parce que bien sûr je lazima que haju kanga tumamba annonce ba chez zo za identifié lo zilo na financement signé zilo en cours des haja plus apporter ce calicao ngio ngejoka ya chaque année 14 milliards je dois directement mon investissement 14 milliards je dois directement mon investissement je vais sur la Européenne à vérifier mais je quand je vais quand au ministre des finances puisque bon d'accord une chose soit là. Monsieur le ministre, l'équipe ya Komor Salakant gwalindo le 11 wa mpira hata leo ime mapesa lazima waweshi wakaja wasuli libaraza la mawaziri kama mjazo kule swala linu kama sona kavangi bala parona usiku equipe nationale ya Komor ndio ya mpira tuenda mama na bani ya waziri mara